ke Eastern Command Sports Climbing Node 58 GTC Shillong kalapan long ya ke 13th Inter-Command Sports Climbing Championship Arja Arpsan Arja Arpenrio kabla sedang nadu ke khat nriu trik leber Arja Arpenrio bat kabla penkut pat ha ke khat khandai trik leber Arja Arpenrio ha ke jingkersan ke Eastern Command and Army Adventure Wing Ministry of Defence. Kani ka long ru ka sien ka baningkong ban penlong yakum kani ka lumpong ha ka than chitai lammi da ka Indian Army ha ka ban nakaliang ka Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association kala shakhat ngobha ban pinbit pinbiang yakinong penya yakate ka lumpong. Lawan ban Pynhap Pyrda kani ka lumpong da Lieutenant General Mohit Wadwa SM General Officer Commanding GOC 101 Area Kumukongsan haringkat ka jingadon lang Brigadier Joe Sabi Commandant 58 GTC kakong Malvian si Shabong President ka Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association uba finally pariat General Secretary ka Meghalaya State Olympics Association na lor kiwe pan. Kibe shimbanta ha kani lumpong ki kenthop na ki hindriutli ki kaman ha ka ba man ka team ki don kumba khandai ngot ki noi shimbanta way coach ringkat way manager ka team ka biyo khorya ka nam la do ka de ka Eastern Command ha ka ba kalayo ban khor lightly kita ka maksiar ka way ka tak marupa bat ka way ka tak marnong ka bawan ba ar ka de ka Northern Command bat bot pat sa ka Central Command. Ready. Climbing is 6 minutes during the competition time. रूल सेटर द्वारा दिए हुए रूट को एक रस्सी के सहारे जिसका एक सिरा प्लेयर के पास और दूसरा क्लाइंबर के पास होता है एक कठिन लगभग 15 मीटर ऊंची दीवार पर क्लिपिंग की मदद से नीचे से ऊपर निर्धारित समय के भीतर उच्चतम बिंदु तक पहुंचना होता है. Sometimes a person has to attempt 5 to 6 times to go to the top. You will be excited to see how the route has been set to hold. It seems very easy, but this climb is very, very tough. You need lots of dedication, lots of practice. Now you have to hold both hands. Yes, stop. Okay. Give him a big hand. The President and General Secretary, Meghalaya Sport Climbing and Mountaineering Association के President, IMF official, coaches, NCC cadets, Army Public School के students, हर एक कमांड से आए sports climbing teams, participants, ladies and gentlemen. सबसे पहले मैं इस इवेंट के बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम, कोचेस, सपोर्ट स्टाफ को बधाई देता हूं. शाबाश, वेल डन. मैं सभी पार्टिसिपेंट्स और टीम्स को भी बधाई देता हूं. आप सभी ने जिस डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का यहाँ Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.